Roditelji strahuju od toga da se radi trening snage, ali ne strahuju od toga da dijete jede katastrofalno loše. Najpopularniji strah roditelja koji još od mog doba je na sonu, a to je nemojte trenirati djecu trening snage, ostaće mali. Da ne radimo treninge snage, ukočit će se. Zašto mi mislimo da će djeca ostati mala ako radi trening snage? Zato što vidimo da dizači tegova, olimpijski, su mali. Taj nije ostao mal što je dizao tegove, nego smo mi tražili male za dizanje tegova. Zašto? Zato što su njihove poluge kratke, težište tijela je nisko, vrijeme za koje teg leti i put koji prelazi je puno kraći i oni imaju anatomske karakteristike koje odgovaraju onome što nama treba za jednog kvalitetnog dizača tegova. Niko nije narastao 2,10 zato što je trenirao košarku, nego smo mi tražili djecu koja su izuzetno visoka da bi u košarci bili centri. Dakle, trening snage će pomoći u optimalnom razvoju i pametan trening snage će sigurno izvući maksimalan potencijal ne samo kad je performans u pitanju, nego kad je razvoj djeteta u pitanju.